Sejltiden er på cirka 1 time og 45 minutter, og du har mulighed for at besøge husplads eller vores all-inclusive buffet. Du kan ligeledes handle i parfumeriet eller vores onboard-shop. Vi gør opmærksom på, at onboard-shop først åbner 25 minutter efter afgang. Du er velkommen til at gå en tur udendørs og nyde udsigten. Rygningen tilladt udendørs lounge på dæk 8. Vi bliver allermest være opmærksom på sikkerhedstavlerne, som findes flere steder på færgen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at opholde sig på vogndækket under overfarten. Kaptajn og besætning ønsker dig en behagelig overfart. Der Kapitän begrüßt Sie an Bord der Scandlines-Fähre Berlin. Die Fahrtzeit beträgt ca. 1 Stunde und 45 Minuten. Während dieser Zeit können Sie im All-Inclusive-Buffet einen Besuch abstatten. Sie können ebenfalls in der Parfümerie und im Onboard-Shop auf Deck 7 einkaufen. Bitte beachten Sie, dass der Rauchen ist ausschließlich auf Deck 8 in der Raucherlounge zugelassen. Aus Sicherheitsgründen ist ein Aufenthalt auf dem Fahrzeugdeck während der Fahrt nicht zugelassen. Der Kapitän und die Besatzung wünschen Ihnen eine angenehme Überfahrt. The captain welcomes you on board the Scandlines ferry Berlin. The crossing will take approximately 1 hour and 45 minutes, during which time you will have the opportunity to visit Food Express or our all-inclusive buffet. You can also do your shopping in the perfumery and the onboard shop. Please note that the onboard shop does not open until 25 minutes after departure. You are welcome to go for a walk outside and enjoy the view. Smoking is allowed in the outdoor smoking lounge on Deck 8. Please be aware of the safety signs. You will find these at several locations on the ferry. For safety reasons, remaining on the car deck during the crossing is not allowed. The captain and crew wish you a pleasant crossing.